sem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamai mu amanyo sem ubenya osumpa di bravo ubenya ni nyina ubenya Sompa TV yabana papini su Sompa die ema kefia pa No miensa bo adehimama yemo bibia ha e de mobile sompa no miensa beremu kase bo so ewiei ensam no doson ensantwefo ye chinchin akwhwehwe asemfo adamma omo aso ne so kroje emena na so no miensa na ba ne sa eno ena yesi hunkonwa ye ba be kenkan e de amamwoyi na kase bo mi ka wo se efri sompa aduokron achi ponso fi de kesi esua yenuanom sompafo wahani si echipo ba ko TECHIMAN wamonso efa kase ibi sanso na Facebook wokwa onso abehia yen yededa so kama na awianya sam keto akra samno de doso hia yen ne na fa wadwen kyerabra na onso hye na obi ansan kebi na awiyi enyumako binim so ekura yemu ena kase boyi yababa kenkan de amawo ese dono hoyi sebeda ne framotom enam duaso na homa ho ohunu soro 21st clinic the sciatica expert clinic of your time awiai okremu dendende sikafam sciatica na akomaya de eni subidie stroke ya de na nyina tofa 21st clinic na omobeboa atu ase kra a chese wo ha no ema biom sciatica ni titru nsempo de wonyati 21st din a wodwane awiai asedam aseda enko emfa emano afoforo bi ka ho na awiom kra yemu akase egbe eba wa kwamui na abusuan samru de doso pa de wobetia ewo kase ani mu bi enesem na sentreni asuafo moje ntetie ewo TECHIMAN krobo wo mo do ye kire bi ahyehya so pa enya asam kito na dedua yi ye bedomo suko na ye wurom ne ahwede asam na kwa akosie Nkoranza Municipal Assembly kwa asetena na ni nyina efa sanitation day aprapra yemprapra kurumu no ehun susuye na assembly no ko transfer susuye awie emkomodie beba bonapo ye mantemo kwanchefo pani di ma NCC yi wono so wastraga na fo pa se yenye wo man bapa ye no wo man no so wo do man no a enya de obeye fi ubeye bola obedu wo man hyehye so a eno so wade atudwa afuto akwama emaburu ni wona asi aware ntam so mbeso mo ware se aware re nyesika nko a o na mmom no eyen hyehye hwana kase enawie mu nsem ye de ba ensam no de do so pa na wie yatena se a ye domo suko ade amamuom na omiensa kase akinkanfo awie yi eyemme Abena Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono meni abema ododo adamfo na nakwame wo usu fa semte obeto afra me shage afa yanje brei na yenwura kase num na yemfa emra mo sede ese na Nkoranza Municipal Assembly ekwa asetena ni nyina efa ahonidie mapa ya ebetimi akoso amachese korora yade Ibola yade ne yade ahodo a atia pensam amachese nipa gene ho a enye no yebetimi atwe ho afiri ho na assembly no kwa asetena na ya nika papa ni nyina ede so mkoye ntotoye ene enhyehyɛ papa ede nsem guakwa mu akire se wo se ye prapra krom na ye sesie krom ama ahonidie efa no ntoma pa efra se ohwe gatas ahodo a efi adokuru ni papa wasi ohwe babia bi mukura to aduane anya ni kakra ene ma yo mubotre wo kwan huin ene ohwe wo bi store na kire se efi pa ejira ni mu enwi ahodo egumwo eyade a ehye nkuran store so ahodo anim mantamu na ankane no na yana nanom ko bibiri kwabra leba
ene de omutisi monten so a ene adodo ne aprapra de na ya de ne aboa pa ye ya chese hye nkran ye boa e ma kromutimti wan ene anka na chese nsuwa e wo ho no obewu se ne ye timboa ye ho no se ya ne nya boda wuro ene konkon wa chame nya kasa na se na de ye nyina ye tiesi krom ne yakotiti nsuom na chese bibia tima ye kama ene ofofu nsuo ne yakotim trabuo de ne yatim nkosu na yatim na yati ensuo ahuru nyina mu se ba ya ahunidie batimi aye kama pa na anka ne kura no se obafa kwan ho a na ye kwan no na afu se twim na nanom ankasa etimu dodo ema bibia etimu jejina na so ema bibia eye kama entina semle no etrase no omo ye hihye se se de yin na yenim no homeda bia etwa boso bibia to no ye yesi ho se ye be prapra krom na ma ahunidie etimi akoso se be ya Nkoranza emu betie na konatima fa ntoma pa afra ama yade ahodo no ni nyina etimi afirim ho na ye boy ahomade na nka yakwa ahoma no so na ye ne nanabafo sa akode wono ana ye dwomtrani edma wona hwese aprapra ebekoso ewon Nkoranza ne potamu ene tete ne nkuru atwa ne hu nyina ahia no na ye no akodi enkomo na ye gusu pusu ahoma no na emfa ye die ye nto akase no so daachi bia no oje enso a ye no ebeto so afiri ehonom yakwaye ne mudia na yanwura mu ewo TECHIMAN na TECHIMAN krobo eye nursing training college for suafo yi na wo mukokwa apayi a wo mode wo ye kire pa e de ahyehye so ene de duam na amane no ekoso kire mu a ene na enye bete kra suafo ne ni abre eni omukura tonton sansa ye ni abre ko efisase bio yase ye de yaw na ni anya wo ya na so kura wa ntene yaw a ye nya wo fa ye na wo yam so ya wo ya no wa mfekire wo sin na wa mfekira ma ye hu se bibi enkoyi a obi en ho a wo behunu wo hawo wo ton ya de so a na wunya no adom eni nti asuafo yi ato ho agumonten so a wo mo ayeye kirem na samani boyi awie ya bese ya kwa homa ne so na ye ne mpanifo a ewo ho suafo ni bi SRC president etimi bonkomo na ye hwese efia do pa no besi samre ma no gusu akase yi ya kinkan de ma weisen na wo ye chan akwakosie na ansa de be kwa no so na ye ne yenua be ma fatao mutari abonkomo no atia fo mo ma ye ntie enna ye kire no se de na suafo ne ni abre wo fa toton sansanya na wo burumu ene eyirepa na chese enye bete enti odi atoaye ne e wo Facebook Sompa aduakurachi ponso bewuye sanso na Sompa ni se chipo ba kuna de TECHIMAN asoso eno so enfoni nyina eda honomu a enye bete suafo no kiremu a wo mani abre te se krodom ebise kenka bi de wo mususu se sukumpanifo no eno wo edi agoro bi a enya ne kwanso omo ye tintintintin die asuafo ne nemu hawa wo mo nemu nya de kra wo mo kan embanifo etie eni ti so mo ntie dia na wo se wo mo sutimi ayo ye kire mo hu se wo mo ani abrepa se bio omo nya nkoda sa na enu mu na edi pinje ni so ye kire yi ede aba na wie ye se enuma de seni wura no nti enka ye hwe na obi so esito do mfa amatoi SRC president a wono so ewo school hobi wode ntete ya TECHIMAN krobo suafo nursing training college hono ye se nke ensa ebeka no na ye no atwetwe nkomo ne ahwese frita no pa besi samre yi sai ena no ma esitie ewo suapom eho na yegusu a ye ahwese yensa ebeka fatao abahoma ne so ye nkonkotie de ekoso samre yi emini abema awie otime nka me mohaba Sompa kase eboso okay na awie no mam tesен
boko nyamena dumo so enye boko sa oya kire no akwa sisan asumdua aba oya kire de eguso ba se ye try say ye kuli temper no down back still eguso na eba ne san na edi we nyina abedi na free so beti ba yira homam we nyina start free when ye mame Miss Helena gift Jamina Amwa EBC so as a principal for College of Nursing and Midwifery TECHIMAN Krobo. Ye mami baye unia badaye manima. She's too autocratic. Funny panya she Ombobia on listening to student concerns. Okaswa ube receive threat. The more biasi why fed up. Ya did demo. At first near receive 3 times. They did it 3 times a day. Then my buy was over my 2 nuswa and a purpose 3:30 and then I do lunch. And you break 8:30 and then I do supper as health professionals. And then I pray the students know a year or year trade actually. Ghana say ya bread. The umba boy ya bread ya fed up. Na mukasa mabre yi enya bia mu nsam no motu hwana mo se principal wontie mu hemfa biem ena mode mu nsam akwa akodan a musu se monya anu ye nti a ode ye kire ya bayi. Now the problem is on say as education I don't even know how to put it. As students there we have a channel of communication you follow. We have our dinner always there a channel of grievances to him. So be able to man you. I be the case I did na you no I say no. Always be as a grievance be kubiano. Only woman e koye ba akosi. And they'll fight against us. You know I say. So we took it upon ourselves say we will petition them. We say mamu petition. And my vice principal, my administrator, my other stakeholders, and the dean himself are still next year. Me mind for like almost on my bread, you know, almost a new principal. If there's a new principal buyer, class no, you see you. Na fata ususu se di enti na principal so obeye sa se asuafo na se wo da bibia no na wo hawo enya ne hawo na mo ba mane so wo mfi. Ma I don't know how like you go back through the previous ruling or administration of Mampo. The same thing happened here. So we were even wondering, say, how is it say we see or Mampo? Now the same thing SSU was. We were like, how? Even at least Tempo say, I see that I say they are all said back. There should be some changes, but still, and one issue. Fine, she have bread. Feel quite I can't see the police in a threat here, but still, students will say we have one agenda. That's the principal and I never coffee. Entina so ye chechi bibia amamu ansesa ye bia ma asuafo mu nyam be kofie ye be kofie eto ye chanda so aginem pempen so say principal aban be tie no change principal na ama me man for no ye say ye ntwe emom na ye bre akwa ye say ye ni kama phobia nti o dey bi ya de say dey to o man Ghana ni President Mama Yera Mama ne minister Kobina Menta Kando ye fremo ye bre tumumboy ye bre regional minister ye dey how to on ye bre jewo SRC president ye dase yemfansia na said ye wa ken ye nyina be di eche na periperi onso abaye dase awie ne womre. Okay. Enti dia kwaso no SRC president Fatao Mutari ene ne twetwe nkomo no nursing training college Krobo TECHIMAN omo ye kire no o kire mu ha no ntia omo guso omo ye kire no ene tie for di be asom ye no sa abante bia ana baba wa bia duru ni pani fie so se wo ware a ene na ade ba ko pe na ebam ene yedikan bisa o usika sem tesen adwuma be na yo usika sem gina ye usika sem gina ye dia na ne akwase oba no pekra so obeti ase no na aye ne ho bibie wo ho obi so sia ba yo no a ene awi abuntu fitaa die na odi agu fam ene wo ye sia kwata ase ya
na obehwe no wig ya wa sha wode ti studio ha na nya senketo ane na num sem nyina obeka ene wadem sendan kwa ne begu na so me ba sa so na ba ni Tman frem na e ba sa le obeka bi obeti ase na ne nyina mu no anam sa wodi sikasem ene sha no nti na okrakra no a wote ase a wodi na pie ma bibia tuma ya kama no se edu aware anu mu a na ye sha aware na sna ye kwa animu a na e yakwa anu bibia ho sha na aware ni sikanim e ba ne sa na ha adwen pa na eno ana kansela yebra Benjamin Efa owra hene adu tu dana wo kire se ma aware fo mfa nse omutimi se sika nkwa na de ware wase dabi wase obi obeka sa bia no enye no kre emfa ntu tim so kwa ware a e wase onye sika mani busuo e wase ukrutim yeska widitim yeska wase dabi aware no bra mu nyina makoma wie no ana fa ne mienu mo kam tibom na afa ma plane enhyehyeye na mudi agu akwam wo se ne eye proper planning ene ye we beto ha na we ato ha ye befa ha na yasene ha na o se wo ka ne pain wasiri pain say awade no enkosi na hia problem wom papa enye sikasem kwa na tim so wo wo se wo do kasade ene mo dampa so a wodi ne natwo ne datwo na fa mu di nkomo enkomodi ani mo na mo fa plan se wo tena we na ebeye ye befa ha na yasene ha afi de wotamlo ye wo se dobie ye dobia na ehwe na mfa ye do aburo ye do abura na mfa ne nkate ya ne beba na nkate no so amade na ne tabako ankade no ye fre ne bon ene na omudua na aboa ma wade na tima kama pa ene ena so de awarefo nyina obi adare ho school fo we kira de wo ha ene bi mu ye santwerefo bi mu ye nurse fo ebi mu so de ene MCR omo de ano so umye computer no so Facebook no do bako no so nyom kakra se omo ho enti oba no kwazi kakra be ma no kakra wo se mu nyina mu kabom takusimpoa na fe mo kabom na fe mo chadwen wo ho na fe mo de plan ato ho wo se eno no be bo papa ma wode na tima gina be sanse obi ani minu yakusi kasem na eno no bo pa na we de oba na na dwe sika nko a kwa bla no so na dwe sika nko a ene ne yire kwa ba wonje oje ni krusu ko ba woro so oje be ma ya to wa na je se aduane ni fie oba so ya to aduane ni fie wo se da bi ye plan a ebeboa ama wade no atima gina na so pa ansa no beka che ho se waso aware ana se obekwa aware mu no ye wonyoma kakra bi a ese ni di kan se wo be ma no e wo se oye obi a oye ejuma wo ye no aketua wonya no utumi hwa ho emebika oyi nya wo de twediane wo de tua wo rent na obels na ade a wo se ebitumi ka utumi tie ade konti ameka ta ne se wo be ware wasudie e da kwaso because the first no ana pa wo nkwa wo ti no ebi a wo to yemfa sa wo to gobe a wo betumi edina na pa ebejina ho a ma dia sa na se wudi na wiya kra wudi gidi but wo ware a eti na wo so ba konma na wo ye edi aduane wo fi akonma sika nso enti se wati sikade aduane wo abonte one akonma de no wo so because the be for here na nkwan ene ne ka ho no hiska wanya kra de na yida 150 to 200 Ghana eko odi e de o eti na wo so tumi ye ejuma aketua wo gino ebi tumi ehwa ho na ebi so tumi ka se na be ya wo ko ware a ubetumi ahwe oba na wakwakofa no ubetumi so aye wasudi ewo efie se wo obi adwuma na wo ye na etia oka awota oba ho model se wo benye adwuma fofo bi aka ho a eno nso na betumi aboa o enti se nya wo ye na etia oka na wo de hweti a na nya ada job na wo nya ka ho no eno boa ma wo tumi de ye de ye saving a wo betumi ga ye japade na so in case of emergency bi no wo betumi edu ni aye de a kire so se wo eno a eno tumi boa o ema wo se uku ya wari ma wo mbre isan se ne wen phone ni ga wudo oba no ekoba ne se ma wari na tika se ma koye basta akra I'm telling you the problem baba awari ni ene kansela no kura pa na waka no ene nkrofo mbu mo wire na be bu mo wire sa makoma 100 ba ku bia 3 cedis na ba kika bom no ye bia kwa ba ko homa at the same time emergency ba wanya bi what's Debbie besro so oduma wo ya na de ati na se wuntimi nya be 100 Ghana na 200 Ghana bi ntufia wa bra nkra wo ho kantin ye je ye koba akwata anum de na kantin nkra ye je ne na nkra nbeji kakra fine o kada obeforo obatete ni na film no de 200 no kra enso e ba sa be hadwen enti wati bibi di emergency money we say wuntimi nya bibi to e ba ba sa bibi tuputupuru ene akra ba kuyem kare de anadwo
na e was ma no so na ko pie wa so pitia afa na be fa fo afra ma me se ma me mamiska hwe onya ready for aware what don't do that sankrofo na mo ya careful enti aware no be koma toto niam ye na plan niam ye ansa na wakom enya sa emfa ho ni de wa wusisi mu aden emfa ho ni de wa wusi ya adwuma no sika sem no se ya ahweni ye na wahweni ya asema beba no enye papa kansela oyredu ena yete ne nka no Yatu Sompa 90.7 kasiyebo no eso na NCCE bona poe mantemo kwanchafo peni eye owura Joseph Kwaku Yeboah wano so asre pa se ganafo yenye ya sede pa we ya gande ni na ya mamba pa na wo do wo man o se kire wo do sa wo do wo man ya obedi mmara so obedi hyehye so wunye fi poto enwa abonten na wo ntena ho hwese yezum life adwuma obi adwuma nti wo mprapra wuntu ato o se da bi o mamba pa bia wasade ni se wobetu atom na wadi mmara so wo yo mamba pa wo nsensuo wo nsatena ya obo ade bolebo ne wabode ama ye galamsey wo mfa ho enhyemu wadi safuto anya de sede wo nyina tudwam e wo Sompa ha ani se chipo ba TECHIMAN ade ache bia dwumadie se wo bra wo hene champon wo to nsa e de frɛ no be the polytimba ubekobe bia neguon epumu ensuomo meba me crototano river me say it is all patriotic then you protect the environment so we can't be protect the environment areba ko pese hu say you refrain from littering and keeping public space clean just on to niema ngu basabasa mini awko station road station wana kohe se ni amanfo si ya sa mango de beba our be dia mango gu baby basasu and spread disease no cholera na madon say zoom lion so that mo discuss zoom lion into human continent koso ama efi emni so when you are patriotic then you refrain from littering the environment or you keep the environment clean meaning as you patriotic you obey the laws into yes say in kutu from agudi abrenfest galamsey na you don't participate in it and now found share the legal one no yes say community mine no and there ya market some place where people who are working there we are more makobo EPA for amanie number forest for amanie say muko forest mu so that the necessary precaution method na mu di begu from kama mu we are my refilling mo do so that you reclaim the land and no yes obia or patriotic no you obey the law if you say living the place just say obia adibia Ghana ye person yen udo hu be you respect the national anthem you respect the symbols of Ghana this person is said to be patriotic enti sa wo do wo man na ba yo man ba pa o se wudi hyehye so di wasede so na wunya fi e wo mayimo wawura Joseph Kwaku Yeboah NCC director Abunu East region ne nkan na te for moteye no ene nanu ya enane yakrobo Roma safono edi emfisiadu ene ruhe na ya nigi sempa papa ya chese asafono chef no ema ne ye fe na eso nyakopon ani papa eba ne kale ka sore de ya se de mo amunim no ene uti hu se omo hihye ya de a edena kwa mu pepepe omo yema ne ye fe na ya ehwam na eso nyame ani na enumu ena Reverend anase St Francis ya papa yi ade ensembi atudwa ana oka kire Ghana fo nyina say in fact yade ehia na mom asafro ye hihye se omobeboa na afei niam atima kɔ nanim na de groto ya omukwei bibia betima ya kama na nyina mu no omu ni bie e wasafonum enkura no a bi mu wo school so ahodo bi mu a in fact ya na ya wo sem papa eba ni sikasem mu eba na duane mu ntade hyem wo se nyakopon asem babro se nyamsompa ne se yakɔ hwe nyanka ene awisia na moborofo enti asafono fa to omo so pa se Roma school so ahodo ni nyina no omo ese omu kran na fe newly constructed grotto no de omo ba be sie ne foforo no wom so omu si office blocks ahodo nyina no ma ye parish wa ahodo ni nyina wom amana ye fede na so no wo se omo hwe wona ni bie omo hunu moborofo so mobo na fe omo timbu omo se be ya bibia betima konkan na ye si grotto ni nyina wie na fe ye si parish office block ahodo ni nyina wie na ho akese ne ti wie na nkrai omo ba asesa ene no kra ne de no enti enya de beboa kra enti omo babo ho moden se omo beboa ama bibia atimi aya kama se be ya wona ni bia wasafuru mu no omo ho betimi ato omo ho enti ye hwenyamsompa ye sisi adan ama bibia atimi aya kama no na fe ya sanso ehwe se wona ni bia no
ɔmo nso betumi enye bie na bibia atimi akɔnanim yɛkɔche da reverend ɛka yɛ no ebie Emfie edu akwantuo na yetu anamon se parish na yehwe parish na ehyase humble beginning pa na nso so nyame adom de yedru ba bia yedru ya yehu se ba bi te se krobo na dodo na nim se nioma si ntimi emfiri ha ema nso ye futu enkyerɛkyerɛ ene bibi kakra me ame ba ha me hu se eyekura enyina Eben TECHIMAN ade a ebo ente krobo ma no aya ade ahomekeka ne enyoma ye ka ho amode di se adwuma we ena ama yedru ba bia yedru nanso yenim sɛ enye ye ahoɔden eyerade sɛ nyame ensidan na odansifo eyekwa enti be ye mfie miensa ne ya me baaye ena yetumi akɔ yenim eye niema kakra yi na menim sɛ ensan ye de da makoma so paa ne sɛ abofra bi a onim ade nanso so ebia wonya mmoa no ye be ye bibi ye te sɛ caritas ana emmoa foto na yetumi abosa amofra no no na ne ya boa ma ne nyina tima kama no awasa abofra wono so ni nwuma no yɛbɛtuma boa no na wɔno so atuma kɔnanim ama bibia atumi ayɛ kama Reverend Father George Owusu Agyei wɔno na no disɛm ana wɔde tu dwa bla korɔbɔ asafo no anya mfirinhyia du ya ɔmo hyɛ ho ɛfa wɛni nsɛm a wɔde to Sompa kaseɛ anim kaseɛ bɔ no ɛha ɛna brɛbɛma kwan ama yɛde ne nyinaa asie mmerɛ no yɛkyekyɛm ɛnti yɛntimi nye mmɔ yɛni ase adodo akonnwa yɛntimi enye nkantam so saa kaseɛ bɔ asedan confirm 21st clinic the clinic of your time sciatica fo nyinaa last stop ɛne 21st clinic ɛne nkrabata makomako dunum yegusu aye bie hu donti Nkoranza ba unya new market kwane so Eben children's park no ba bra na besa ho yade e ba no stroke ɛna afei akoma yade no subidi nyinaanom ɛno nso omutu ase kra ɛde mawo ba bia wo bia frɛ number yi na wonua bi ehia moa wo so waboa no ɛyɛ 0540 311 311 awie asedapie sie nkomfama no ya sɔre na Sompa drive no ato aso amam awie nsɛm atwagu na ɛdɔso pa na kaseɛ dem so aseda nkomfama manager bɔgyebɔ 1 ana afei manager Philip no nyina ɛboa yɛn abawa Sarah mo nyina kaseɛ dem ebe na Eben bra Eben wono nso awie wɔboa yɛ systematic press mo nyina ɛbɔ yɛ chidom kaseɛ no ɛba yɛ mo a mo share Facebook nyina no yɛn so yɛ damoa se ya sorry na Sompa drive no atwa so awie mi din Abena Ataa